Кыргыз Өзбек университети өлкөбүздүн түштүк борбору Ош шаарында жайгашкан. Ал 20 жылдык тарыхты багындырган, өнүгүү жолунда бара жаткан жогорку окуу жай. Бүгүнкү күндө университет экономика, туризм, маалымат технологиясы, юриспруденция, инженердик илимдер боюнча жогорку жана орто билимдүү адистерди даярдап чыгаруу менен көп улуттуу өлкөбүздүн бардык этносторунун билим жана илимий очогу, маданият борбору катары ишмердигин улантууда. Кыргыз Өзбек университетинин окумуштуу окутуучулар курамы да, студенттери да достук мамилени туу тутуп, көп улуттун башын бириктирген ынтымактуу жаамат. Бүгүнкү күндө бул жогорку окуу жайда Кыргызстандын ар кыл аймактарынан, Россиядан, Өзбекстандан, Казакстандан, Тажикстандан, Түркменистандан жана Түркиядан келген 10 миңге чукул студенттер татыктуу билим алууда. Аларга Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Кореянын окумуштуу окутуучулары, ошондой эле Россиянын, Казакстандын, Кореянын, Индиянын көрүнүктүү жогорку окуу жайларынан иш тажрыйбасын өркүндөтүп келген окумуштуу окутуучулары татыктуу билим берүүдө. Заман талабына жараша жогорку квалификациядагы адистерди даярдап чыгуу жолу менен өлкөбүздүн интеллектуалдык потенциалын көтөрүп, улуттар аралык биримдиктин, толеранттуулуктун сакталышын камсыз кылып, демократиялык өнүгүүнү камсыз кылуу Кыргыз Өзбек университетинин негизги максаты. Мезгил талабына жараша адистик билим берүү багытын уланткан жогорку окуу жайдын курамында каржы экономика, юридикалык бажы, тарых филология, инженердик технологиялык, табигый педагогикалык багыт боюнча жогорку билимдүү адистерди даярдап чыгарууда. Университеттин курамындагы медициналык колледж, социалдык колледж, Ала Бука колледжде атайын орто билимдүү адистерди даярдайт. Алардын катарында кесиптик лицей, кесиптик билим берүү ишмердигин ийгиликтүү улантууда. Университеттин илимий изилдөө ишмердиги табигый таш, альтер энерго, формалуу кийим, өткөл экономика, комплекстүү бирикмелердин химиясы илимий борборлорунда ийгиликтүү жүргүзүлүп келүүдө. Аталган илимий борборлордун ишмердигинин жемиши катары борборлордун ар биринде ондогон кандидаттык диссертациялар корголгон. Университетте эмгектенген окумуштуулардын илимий ойлоп табуулары Кыргыз Республикасын ойлоп табуу үчүн патенттери менен тастыкталган. Мындан тышкары, окуу жайдын базасында 6 жолу эл аралык 20дан ашуун илимий конференциялар уюштурулган. Университет бүгүнкү күндө Кыргызстандагы өнүккөн жогорку окуу жайлардын көч башында билим берүү ишмердигин жүргүзүп келүүдө. Кыргыз Өзбек университетинин студенттери ар тараптуу өнүгүүгө багыт алууга толук шарт түзүлгөн. Мисалы, студенттик достук спорт клубунда машыккан Кыргыз Өзбек университетинин жаш спортчулары шаардык, облустук, республикалык жана эл аралык спорттук мелдештерде бир нече жолу байгелүү орундарды багындырган. Достук планетасы газетасы менен студенттик гранит телестудиясы чыгармачыл жаштардын башын бириктирет. Ошондой эле Грация студенттик дизайн салону чебер кыздардын ишмердигин өнүктүрүп келүүдө. Университет расположен в южной столице Кыргызской республики в городе Ош. КУ – молодое развивающее высшее учебное заведение, которое недавно отпраздновал свой 20-летний юбилей. На сегодняшний день университет является одним из больших образовательных, научных и культурных центров, обеспечивающих подготовку специалистов в сфере образования, экономики, туризма, информационных технологий, юриспруденции и инженерных наук. Кыргызско-Узбекский университет – это многонациональное сообщество студентов и преподавателей. Сегодня университет обучает более чем 10 тысяч студентов, а также обучает студентов из Узбекистана, России, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана и Турции. В университете работают преподаватели и профессора из Узбекистана и Кореи.
Основная цель университета заключается в развитии интеллектуального потенциала нашей страны с помощью подготовки высококвалифицированных специалистов, соответствующих требованиям современного трудового рынка, воспитания молодежи в духе толерантности, национализма, демократии и свободы, сохранения гражданского мира, стабильности и международное согласие в многоэтническом обществе Кыргызстана. Университет имеет свою особенную миссию. Это построение моста дружбы между нациями Кыргызстана и Узбекистана, основанное на соглашении, которое было подписано 4 сентября 1996 года между государствами Кыргызстана и Узбекистана. КУ аккредитован Министерством образования и науки Кыргызской Республики. Обучение в ВУЗе проводится согласно государственным образовательным грантам и на основе контрактов. Занятия проводятся на кыргызском, узбекском и русском языках. Мы имеем многоуровневую систему подготовки специалистов: начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее и среднее образование и аспирантура. Университет имеет следующие академические подразделения: финансово-экономический факультет, юридико-таможенный факультет, инженерно-технологический факультет, естественно-педагогический факультет, историко-филологический факультет, медицинский колледж, социальный колледж, Алабукинский колледж и профлицей. Кыргызско-узбекский университет – это обширный региональный исследовательский центр, и в нем работают следующие исследовательские центры: Природный камень, Переходная экономика Кыргызстана, Альтэнерго, Форменная одежда и Комплексная химия. Жизнь студентов в университете разнообразна и интересна. Студенты принимают участие в мероприятиях спортивного клуба «Доступ» и участвуют в различных клубах и организациях, такие как Культурно-эстетический центр, университетская телестудия «Гранит», информационная газета «Планета дружбы», студенческий дизайн-салон «Грация», Центр развития карьеры, команда «Сайф», образовательный центр «Стрит Ло» и Центр западного образования. Также в университете работает студенческий союз университета и развитие их лидерских качеств. Чтобы способствовать и максимизировать жизнь наших студентов, КУ предоставляет им дополнительные услуги: студенческая поликлиника, компьютерные лаборатории, библиотеки, буфеты и общежития. Uzbek University, situated at the second south capital of the Kyrgyz Republic, Osh City. Our university is a young, developing higher education institution, recently celebrating its 20 years anniversary. Nowadays, the university is a large-scale educational, scientific and cultural center, providing preparation of specialists in the field of education, economy, tourism, informational technologies, law and engineering sciences. KU is a multinational community of students and teachers. Today, the university educates more than 10,000 students. Our university also educates students from Uzbekistan, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, and Turkey. The university employs teachers and professors from Uzbekistan and Korea. The principal mission of KU is to raise the intellectual potential of our country by preparing highly qualified specialists eligible for the demands of the modern labor market, upbringing youth in the spirit of tolerance, nationalism, democracy, and freedom, conserving civil peace, stability, and international agreements in the multi-ethnic society of Kyrgyzstan. The university has its own special mission, building a bridge of friendship between brother nations Kyrgyzstan and Uzbekistan, realized on the basis of an agreement from the 4th of September 1996 between the governments of Kyrgyzstan and Uzbekistan. KU is accredited by the Ministry of Education and Science of the Kyrgyz Republic. Instructions in the higher education institution is conducted according to the government education grants and on the basis of contract fees.
Tuition costs from $219 to $500 per year, depending on the chosen specialty. Languages of instruction: Kyrgyz, Uzbek, Russian. Diplomas of KU are accepted in the CIS and in neighboring countries. We have a multi-level system of specialist preparation: initial, professional, intermediate. KU is a major regional research center. There are 6 research centers operate at KU. Natural Stone has governmental status. The Changing Economy of Kyrgyzstan, Technology of Organic Synthesis, Alt Energo, Uniform Clothing. The life of students at KU is diverse and never boring. Students take part in activities in the sport club Dostuk and participate in different clubs and organizations, such as the Cultural Aesthetic Center, the University TV Studio Granite, the informative newspaper Planet of Friendship, the Students' Design Salon Grazia, the Career Development and Marketing Center, the SAIF Team, the Learning Center Street Law, and the Western Education Center. A student union is also at work at KU, a unique form of self-government, allowing students to take active part in making important decisions for the university and to develop their leadership qualities. In order to facilitate and maximize the life of our students, our university offers them additional services: students' polyclinic, computer laboratories which work 20 hours, libraries, a canteen, and dormitory for foreign students.